Ini namanya terapi lebah, tapi jangan tiru, adegan-adegan ini sangat berbahaya kalau bukan ahli lebah kawan. Kayak gini caranya lebah itu biar buat terapi di wajah, di badan gitu kawan. Sampai kayak gini, mantep betul. Ada atraksi terbaru channelnya Sang Petualang Lebah kawan. Kayak gini, terapi lebah api Cirana namanya kawan. Ini namanya buat topeng lebah. Wah itu kawan, mantap betul. Semuanya kayak gini, mantap betul. Aku lubangin kayak gini lor. Wow, asli lebah bos, asli lebah teman-teman, asli lebah api Cirana kawan. Ada atraksi terbaru di channel Sang Petualang Lebah kawan ya. Tonton terus petualangan kami gitu kawan, mantap betul. Ya udah kawan ya, cukup sampai sini saja. Bye bye.